laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hare ndeɗo yewtere meɗen ko yewtere nde tawata inchallahu ta'ala ko yewtere raɓɓiɗaynde yilotonde e hoore oɗo qissa mo tawata ko qissa windaɗo e defte ɗuɗuɗe mo tawata kadi ko wonaɗo e eggede wonaɗo e jantede e ɗenɗe ɗuɗuɗe. ɗum woni qissa oɗo maketeɗo Muawiyatu ibnu abi Muawiyata al-Laythi, woɓɓe wi'a al-Muzni, woɓɓe wi inde makko nden ko Muawiyatu ibnu Muawiyata al-Laythi, woɓɓe go wi al-Muzni. Kañum oɗo qissa ko qissa mo tawata himo heewi kaweji, himo ɗuuɗi piiji ɗi tawata ko piiji hawniɗi. Kono Imam Ibn Kathir rahimahullah ɓe janti kañum qissa on ka tafsir maɓɓe e ka deftere maɓɓe wi'etende al-Bidayatu wan Nihaya. ɓe maaki kamɓe Imam Ibn Kathir haa ɓe jantike kañum qissa on ɓe ɓangini ko honɗum woni mawqif maɓɓe on e hedde kañum qissa on. ɓe maaki rawal Bayhaqiyu min hadisi Yazid ibn Haruna akhbarana al-Ala'u abu Muhammadin al-Thaqafiyu قال سمعت أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى قال ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال ومما ذاك؟ قال بكثرة قراءته قل هو الله أحد بالليل والنهار وفي ممشاه وفي قيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم. قال فصلى عليه ثم رجع. بماكي كان بإمام ابن كثير وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة والناس يسندون أمره إلى العلاء بن زيد هذا وقد تكلموا فيه. بماكي ثم قال البيهقي أخبرنا علي ابن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام بن علي أخبرنا عثمان بن الحيثم حدثنا محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال جاء جبريل فقال يا محمد مات معاوية ابن أبي معاوية المزني أفتحب أن تصلي عليه؟ قال نعم. فضرب بجناحيه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له. قال فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. قال قلت يا جبريل بما نال هذه المنزلة من الله؟ قال بحبه قل هو الله أحد يقرأها
قائما وقائدا وذاهبا وجائعا وعلى كل حال. قال عثمان: فسألت أبي أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بغزوة تبوك بالشام، ومات معاوية بالمدينة، ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. وهذا أيضا منكر من هذا الوجه. كان بإمام ابن كثير عليه رحمة الله بجانتني كان له كالبداية والنهاية كان قصة عن إهور ماكو بروايتها بماكي وندي حديث كم توت ولا قصة كم إمام البيهقي بفل متوتا هنا إتا أودو نتلو بيتيدو العلاء أبو محمد الثقفي ووي كانكو كدي ودتي أنس بن مالك رضي الله عنه بماكي ibe wonduno e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka ghazwa tabuk sham. Nyande gore weeti nange nge ƴellitande nde tawata ko hawnide tawi ƴellitande nden nange ngen no ƴellitudi e no rawniri e daneyagal kañum ma e ndaygu molanangu tawi no jalbi no rawni pen ɓe maki tawi ɓe meeɗa yi'ude nange ngen no ƴellitori non. On sati Jibrilu alayhi salatu wassalamu ɓe seeni ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ma kamɓe Jibrilu ɓe seeni ke nelaɗo alayhi salatu wassalamu landiɓe ɓe maki ko ayo Jibril, ko honɗum waɗi hande mi yiri ngeɗo nange nge ƴellitori ni e ndiɗo jalbedi kañum e ngal ɗo daneyagal mi wowa yirude nange ngen. Wo on sati Jibril ɓe maki alayhi salam wondema ko oɗo sahabajo maketeɗo Muawiya ibnu Muawiya al-Laythi ko kanko woni ko feƴƴini Madina hande. Wo on sati Allahu tabaraka wa ta'ala ay Jibril ɓe maki Allah azza wa jalla immini faade e makko malaikaɓe guluji 90 ko juula fure makko. On tuma nelaɗo alayhi salatu wassalamu landi Jibril ɓe maki ɗum ko sabu honɗum. Jibril ɓe maki ko sabu ɗuɗugol makko jangugol qul huwa Allahu ahad, o jangaynogol jemma e nyalorma, si tawi mo jindude, si mo dari, si mo jooɗi. Kamɓe nelaɗon ɓe maki walla Jibrilu landi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ene a jaɓay mi ɓettama ɗo mi naɓa ma walla mi tamanama leydi ndin yaha taweɗa julugol mo. Ko on tuma nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam naam. Wo yeso ɗum Jibrilu waɗani ɓe ɗum ɗon ɓe seni ɓe juuli kañum sahabajon ɓe rutti. Imam Ibn Kathir ɓe maki wa hadha al hadithu ɓe maki oɗo hadith fihi gharabatun shadidatun wa nakara ko hadith mo tawata tungarankaku mulanangunu e makko, kadhalika ko hadith mo tawata bi ma'ana faytere mulanande no e makko kanko hadith o. Ɓe maki yimɓe ɓen no ɗettude hadith on ɓe damba mo e oɗo neɗɗo wiyeteɗo al-Ala ibnu Zaydin. Kañum al-Ala ibnu Zayd ko neɗɗo mo tawata karmokoɓe ɓen ɓe wowli fi makko kanko al-Ala ibnu Zayd. Ko waɗi noon wana ka tafsir kamɓe Imam Ibn Kathir ɓe maki wonde ko neɗɗo mo tawata uttuhima bil wad'i bi mana himo damba kanko himo tumira ko wiyete kon fefindagol hadisaje damba ɗe tawa asli ala e majje. Ɓe maki ɓe addi riwaya ɗimmo ɓe maki yeso ɗum Imamul Bayhaqi ɓe maki kadi e riwaya ni ɓe jantori mo riwaya go wondema Anas ibn Malikin itti e maɓɓe oɗo neɗɗo wiyeteɗo Ata ibnu Abi Maymuna. Ɓe maki wonde Jibrilu ɓa senike on sati ɓe maki ko ayyo nelaɗo alayhi salatu wassalam
hande feƴƴini oɗo sahabajo maketeɗo muawiyata ibnu muawiya almuzni ene hiɗa yiɗi nde tawiteɗa juula fure makko waɓe makinaɓe on sati jibrilu ɓe ɗetti gabitagol maɓɓe ngol ɓe tappi ɓe tappi gabitagol maɓɓe ngol ala leggal hay e gotal ala puɗum hay e gotum so wona ɗum ɗum fu wonno bi ma'ana ko waali ko yankini tippiti ha kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wawi tawoyede juulugol fure o ɓe maki no wo nelaɗo on juuli fure on tawi saffeji ɗi malaika no ɓawo maɓɓe saffa kala no wondi e guluji 100 malaikaɓe guluji 100 malaikaɓe on sati yiɓaɓe gayni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landi jibril ɓe maki ya jibrilu bima nala hadihi almanzilata min Allah ko honno oɗo neɗɗo heɓi oɗo martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala jibril ɓe maki bi hubbihi qul huwa Allah yaqra'uha qa'iman wa qa'idan wa dhahiban wa ja'ian wa ala kulli hal ɓe maki ko sabu yiɗugol makko qul huwa Allah o jangayno ngol si tawi mo dari simo jooɗi simo yaade simo arde e kala alhaali mo o fewndon on sati ɓe maki oɗo neɗɗo maketeɗo Usman o wi ay Usman ibn al-Haytham o landi baabe makko o wi fa sa'altu abi mi landi baabe ngan ayna kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ko wonto non nelaɗon alayhi salatu wassalam wonno fewndo on sati qala baabe makko humpitimo wonde ko bi ghazwati tabuk bi sham ko sham woni ko ɓe wonno e oɗo ghazwa ɓe maki wa mata muawiya bil madina muawiya non kañum feƴƴini madina kono wa rufi'a lahu sariruhu hatta nadhara ilayhi wa salla alayhi danki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓantanaki ha ɓe ndaari muawiya ɓe juuli fure makko imam ibn kathir ɓe maki wa hadha aidan munkarun min hadha alwajhi e ɓe holli wonde oɗo hadis kadi ko hadis faytiniɗo hattirde faytinagol e ndi mbadi ndi tawata ko mbadi jantandi ɗo ala kulli hal kañum oɗo hadis ko hadis mo tawata wano ɓe jantori non oɗo wiyeteɗo al-ala abu muhammad karmokoɓe ɓen heno janti fi makko ko heewi hiɓe waɗi kadi konguɗi buy e fiyake kañum oɗo hadis e hoore muɗum ko waɗi si tawi hawri ndaari moƴƴa en taskike ko ɓe yewti fiyake makko on ko wana oɗo karmokojo tedduɗo imam al-uqayli ɓe maki al-ala ibnu zayd as-saqifi walla as-saqafi ɓe maki la yutabi'uhu ahadun ala hadha al-hadith illa man huwa mithluhu aw dunahu ɓe maki kanko oɗo ala goto jokkali mo e oɗo hadith siwana ɓen ɓe tawata ko fotayɓe e makko bi mana ka darande makko e hedde hadith ka martaba makko e muɗum walla wonɓe sengoley makko ɓe andi lahi mo tumira bil wad'i idan ko ɓe maki ko tumiraɓe bil wad'i tu woni ko jokki mo e hadith on walla ɓen ɓe tawata wuren kanko kadi mo mari martaba towɗo ka hedde hadith ɓuri ɓen ɗon wana abul walid at-tayalisi kamɓe ɓe maki kana al-ala'u kazzaban ɓe maki al-ala ko neɗɗo fenowo won وذكر الشوكاني أن الذهبي قال لا نعلم في الصحابة معاوية ابن معاوية بماكي كم إمام الشوكاني وان إمام الذهبي بماكي من أنداء إن الصحابة بن الله عليه الصلاة والسلام صحابة جوية معاوية ابن معاوية بماكي بأنداء كم إمام الذهبي وقالت لدين عند إمام الذهبي no karmo kojo sira molanaɗo fay sen ndaari deftere maɓɓe nden ɓe tawata ko asiyar e siyaru a'lamin nubala ko deftere nde tawata ko deftere jantotonde fi yimɓe ɓe tawata ko yimɓe tedduɓe yimɓe molanaɓe yimɓe mawnuɓe gila e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ha hikkuɓe ɓawo maɓɓe deftere nde mujallad 10 kamɓe ɓe maki ɓe anda sahabajo wiyeteɗo muawiyata ibnu muawiya wa qala ibnu abdilbar
الحافظ ابن عبد البر بماكي أسانيد هذا الحديث ليست بالقوية بماكي سندوجي أو حديث لو وناتي لدد ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة بماكي حيث تبي هوري أولو حديث ورتاما ونباما بمعنى نياو جنين حيث أولاتو تاكو إمودون كو ودرتي حجة كونو حجة دتتي دون ويوغل نلادون عليه الصلاة والسلام بإيبيتو raɓɓinɗinanama laawol ngol ɓe senike madina ɓe juuli fure oɗo wiyeteɗo muawiya ibnu muawiya kadhalika kañum muawiya ibnu muawiya fiyake makko on ko fiyake mo andaka wana ɓe jantorino yeeso ɗo kamɓe ibnu abdulbar ɓe maki wo muawiya ibnu muqarrin al-muzni ma'ruf muawiya ibnu muqarrin al-muzni ɓe maki ono ma'ruf ko andaɗo huwa wa akhawayhi ɓe fu ko andaɓe kanko e siɓɓe makko ɓendiɗo ɓe maki wa amma muawiyatu ibnu muawiyata fala a'rifuhu kamɓe ibnu abdulbarri kadi ɓe maki wondema wi'eteɗo on muawiya ibnu muawiya ɓe maki kamɓe ɓe anda on e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e yila kadi imamu dhahabi ko ɓe maki ko بماكي وقال الإمام الذهبي في الميزان إمام الذهبي بماكي ميزان الاعتدال بماكي وند العلاء بن زيد الثقفي بصري روى عن أنس قال ابن المديني يبع الحديث بماكي أو في اللي كي مردي أنس بماكي إمام ابن المديني نون بماكي كونتو في نتو حديث وولينا تا حديث على أصل فيه وقال أبو حاتم والدار قطني متروك الحديث لما كنا نموتات حديثا جدي وفيلو تو دم متاك جدت تاك وقال البخاري وغيرهم منكر الحديث لما كنا إمام البخاري أكو ونابه بما كنا نموتات حديثا جما كنا نكو فايتني دي أنداك بما نكو حديثا جدي تواتا mbadi no jantortode non hay haqqille sellude saloto حديثا جما كنا وقال ابن حبان روى عن أنس نسخة موضوعة منها الصلاة بتبوك الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية ابن معاوية الليثي إمام ابن حبان بماكي وفي الذكر أنس ابن مالك فنلande tawata ko fillande fefindande wallinande ala asli few ko wi ko wonde nelano alayhi salatu wassalam juuli oɗo sahabajo wiyeteɗo muawiya ibnu معاوية الليثي قال ابن حبان أيضا وهذا منكر ولا أحفظ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بماكي وند أودو معاوية إخور مونو كفايتنيد ممي أندا إندر صحابة بنلانو عليه الصلاة والسلام نتلو يتيد معاوية ابن معاوية إذن فياك كانيون أودو hadis mo tawata oɗo qissa yimɓe no hani wattude ile makko moƴƴa oɗo waɗi sen ndaari nde ɗo deftere wiyetende al-ilalu al-mutanahiyatu fi al-ahadith al-wahiya o wi'i fiyake kañum oɗo hadith o wi'i ko hadithu la yasihhu ko hadith mo tawata o sella few hadith mo tawata o sella e yii taw karmo koɓɓe ngo maaki kon fi sahabajo on taw ɓe wi kamɓe ɓe anda sahabajo wiyeteɗo muawiyatu ibnu muawiyata al-muzni وانا الحافظ عبد البر ابن عبد البر كذلك الإمام الذهبي ماكي بأنداء كوانا نون إمام ابن حبان كوانا نون سيوي يوم يادو صحابة نون أري المحدث وان دتا يمودون ويو إتي مو أنس ابن مالك وني العلاء أبو محمد الثقفي ييكو كرموكو بين يوتي في مكوكو ونتنا متوتا يضع الحديث o fefindoto hadis o wallina tawa hadis on ala asli idan haray yimɓe koye wattu yili moƴƴa e sifa ɗiɗo qissaji ɗi tawata ko wonaɗi e janteɗe koye ɓe eto hattirde etagol ɓe heɓa ko selli e kañum sanaduji ɗin ɓe maha dina maɓɓe kan e hoore ɗum ɗon ko fanɗi wo ko fanɗi si tawi hawri selli nafay bi idnillahi tabaraka wa ta'ala kono noon si tawi hawri ɗuuɗi tawi sellali nafata neɗɗo on balko yo lorrumo
kon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, ɓe maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. kala golluɗo gollal o wi o rewiray ngal Allah subhanahu wa ta'ala tawi yamirore amen ala e ngal gollal ɗon, kanko neɗɗo o yo andu ko gollal ngal tawata ko ruttetengal e makko. on waɗi si tawi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe maaki wonde iqtisadun fi sunnatin khayrun min ijtihadin fi bid'atin, ɓe maaki wonde hakkindagol e sunna tawa on tigi no hakkindi o raɓɓinɗino e ko tabiti kon, maaki ɗum ɓuri moƴƴude wonde mo hakkindi tawa o tinnaki moƴƴa, kono mo hakkindi ko woni wadde ko fof ko sunna ɓuri edi si tawi hawri o naati e waɗugol bid'a. ara noon déjà ɓeɗo ɓe tata ko jantiɓe kañum hadis on ɗo e audio mo addan ɗon lan ɗo, kamɓe tawno ɓe woliri noon e no ardi noon e riwayaji ɗin ɗo no wodi piiji buy ko serti. gogo on kamɓe ɓe wi e wonde Muawiya ko maayi ko Makka, o Muawiya jo on ko maayi ko Makka, tele e yika hadisi ɗo mata bil madinati, ɗum ɗon holli taw wonde lutodiral waɗi ɗo. yimmitel muɗum ngel ɓe wi wonde o arno o landi nelaɗo alayhi salatu wassalam yo nelaɗo on humpitimo ko honɗum o watta tawa o maayay tun o naata aljanna, o kamɓe tindini mo yo jango qul huwa allahu bimbe kikiɗe jemma e ñalorma e kala alhaali mo woni mun. e yika hadis jibrilu ɓa hewti e nelaɗo alayhi salatu wassalam, nelaɗo on landi jibrilu ko honno o heɓiri o martaba, jibrilu ɓe makani nelaɗo on ko ɗuɗunoɗo jangugol qur'an e qul huwa allahu. si tawi ko nelaɗo on tindinnomo ɗum ko honno ɓe landorto jibrilu kadi ɓe maka ko honno o waɗirno ɗum ɗo, ɗum kadi holli wonde no lutodiri. hunde tammere nden kamɓe ɓe wi wonde jibrilu wi nelaɗo on armi baka maka gabitawol an ɗo, jibrilu wurtori wana otowal wurtorta, hono ɗum ɗon kadi e yiyali e nder riwayaji ɗiɗi janguɗen ɗo ɗi ko janga fi muɗum ɗo ko nokkugo ko ɓe wi ko jibrilu wi'i ene a accatami bi ma'ana mi tamanama leydi ndin yaha hewtoya ko yawi juulamu. riwaya ɗin mum ɓe wi jibrilu tappil gabitawol maɓɓe ngol leydi ndin on sati leɗɗe ɗen e ɗumaji ɗin fo yankini tippiti, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe juuloyi e fure makko. ala kulle halin ɗiɗo ko piiji ɗi tata min ko mi wasiyoto kala neɗɗo mo tata ko enregistré ɗo sifa ɗiɗo piiji o sakana yimɓe ɓen fii ko ɓe nafitora, madama ko o fandi ko heɓugol baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala kañum ma e nafugol siɓɓe makko julɓe ɓen kamɓe kadi yoɓe heɓu baraji e muɗum yo eto ha o tabintina wonde ko woni eggude kon koko selli, wonde ko woni e eggude kon koko selli, o taw ɗettu kala ko tata o nani o bugo surtout sifa ɗiɗo piiji ɗi tawata ko umur mali'atun bil ajaibi wal ghurba, kanko neɗɗo on yo wakkilo o heɓa ko selli e muɗum si o ɓanginana ɗum yimɓe ɓen. haray hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.